Nak kurus tapi tak boleh nak kawal lah selera makan. Jadi dalam video ni saya akan share apakah suplemen yang boleh bantu you control selera makan you kan. Ramai orang nak kurus tapi selera makan menjadi-jadi pula. Jadi sebelum tu, simple saja nak minta anda klik follow saya dulu, komen bakar lemak dan klik semua button belah kanan anda untuk support saya. Okay, saya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih sebab support saya. Baik. Sebenarnya selain daripada kita punya tabiat, sebenarnya kita punya craving, rasa nak makan benda lemak, benda manis, sebenarnya datang daripada hormon. Kalau kita boleh kontrol kebuasan hormon tu, kerakusan hormon tu, jadi dia akan boleh bantu kita untuk kontrol diri kita daripada makan berlebih-lebihan kan, especially masa kita nak kurus. Hormon ni kita panggil hormon leptin. Hormon leptin ni dia akan kontrol kita punya kelaparan dan especially craving kita pada benda-benda manis. Kuih kan, manis ni tak semestinya benda rasa manis. Okay, benda yang karbo lah, senang cakap. Karbo lah, nasi kan, kuih, burger pun ada karbo kan, roti dia pun semua, sauce dia tu semua kan. Also craving pada benda tu. So antara suplemen yang efektif yang boleh bantu you control craving ni ialah omega 3. Okay, omega 3 banyak grade dekat pasaran. Okay? Saya tak nak cakap pasal banyak omega 3 dekat pasaran. Saya nak cakap tentang the best omega 3 untuk bantu you control you punya craving, iaitu omega 3 yang ada high EPA dan DHA. So kebanyakan omega 3 dekat pasaran dia hanya ada 70% dan ke bawah kadar EPA dan DHA. Yang saya supply ada 90%. Ada 90%. So kalau nak dapatkan simple saja, okay, boleh komen bakar lemak, sebab bila you dapatkan produk, kita akan bagi you group support dan kita akan bagi coaching lah basically macam mana you nak gunakan benda ni untuk bantu you kurus dengan lebih cepat dan kekal kurus dengan lebih senang. Okay, komen bakar lemak.